Kajwangiri jire mirongo iri na inya amona nteto ira nkureterete ni uria wari ngavana Kiraitu Murungi kumeneria Kawira Mwangaza ni onto bwa kuremera obisi kinya nyuma ya kuingatwa ni seneti. Kenya gukungwira miaka 14 nyuma ya kwamukira katiba enjeru. Kambe ya borithi ya Ntunkaivu kuthuka buru onde MP Dan Kele arombi kumithangikira. Rais Ruto kuruguria kigomano kia guchwira Raila Odinga kura gutuika mukaririgite wa ngwataniro ya Afrika. Mwonanire twa mathithio ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinya. Uria wari ngavana wa Bairi kaunti-ini ya Meru Kiraitu Murungi nongerete kajukawe kirigwita na mbere gwa Kawira Mwangaza gukinya obisi kinya nyuma yawe kumarukwa ni seneti. Akiaria na mwandiki wetu wa nteto na njira ya mwanya, Kiraitu augite mwerekera Jojo Kawira ajukitie ni kurikithia ati kama ni mtu wendete ibindi na sarakasi. Augite mutumantu ithinki akomba kunyuithwa muma kethira kikoti ikeberia itwara yayo ria au kabere. Boniface Mwongera ni agutwambiriria cio tariria. Toko mwethira gavana uteni wa kaunti ya Kiraitu Murungi obisi-ini wentu kwena arua enderete mathomo nya mibango ya mantu ya kugwerwa ito Murungi kira kwa ndeka inkai na tomuria ya kurwa nenkanira utauri bwawe jawakirio miaka mingi kiri mantu ya gambari impeachment retete mutu ya mwingine na kaunti ya Meru ati kondera utero gukana rwiko haja na kaugatea wakiri Kiraitu Murungi na tucokeria twirojo ondereja tariki 21 senate thirire mantu tariki 20 kugura koti judgment ya koti kuga ne kurungika mantu yari ya ukuruka tayari ya kuga koti ne uge mwana ati wigo sharo ende kawo umwana asharirwe yanande eruga ntuthinkia gatonyo obishine no consequence impeachment and already katiba nugete governor ka impeached the deputy governor automatically takes over inda yiru kulewange bakuga ntuthinkia na bwigo atonyo to obishine ni kethera no court yogire no senate yogire but muntu atonya obishine thirikari ya kere nyombewe ntuthinkia ndo mutonyo obishine kawana kagita gaka no mwanka anyumuma yo tonyo obishine yo kumwethia ngavana kinyoni utona kinyura mumara riverant ekena tonya tene kya ngavana na kiendelea kuthumbira kathari wakiri Kiraitu Murungi nugite wathonde gure Kenya botithwa mwapenje imwe na kwikubatere parba kuthwa keja na ngerekano kesi moja chwa mbora Pedro betegera na kweja na ngerekano wingi ande uwe Boniface ukiwa wakiri okawera kodiro kira antu atia to kawera kira ndio kuno ushindana senate na makosa ndo wamiru batarire wega ntu wetetera muntu okurea mbeca sidio wakiri uwe ngo kugambira Kawira agatweka nandi no wakiri wa assembly manzo yo nda kuona ationa eda kuona kesi rotero au ero assembly so kesi ile nyingi muno te amborake anatatu kutura kesi ya Waititu na tatu kutura kesi ya Sonko actually kesi uchonde kesi ile kinyere Supreme Court na ya review sheria na makesi yonde ya impeachment ya kesi ya Sonko na kesi were very clear ya ugire court etemba kutweka senate court etemba kutweka assembly
koti zima wimpeach kana kurega wimpeach muntu kera koti ridhani kethe ikwena makosa ya procedure kethe mutaratara yungo yu athingatirwe ya kuhania gavana Ugebonge nethura gavana Kayira Mwangaza kwithura chokero obisini nya gwikira kirore budget ya thirikari 2024 2025 ethura ni ntubure arali guchoka kwa Kayira obisini kwanta bwire uthisa drama queen kila sarakasi nyingi muno iya budget yeta kwa control budget kire tiro gazette Kenya Gazette ni gazette is a notice the world nekinyerete control budget nekinyerete vision za serikali na notice wiruga Kawira te governor wa Meru kuna ndi akaya na budget esa netwe ni muntu gazette yugete te governor korotera na because it's a useless piece of paper Koto ndi tobako invalidate the gazette notice no until tinga court yongwa late ya cancel because as of now impeachment is not cancelled mnaku kire baba ingi barabena kiurege kenene na tento zi kethuri kitela kumira ja gweta na mbere wakili kire ito muronge na gishokete ugojo kira kina gitumi muno ni mawakili ya choke koti Kairi mawakili ya Senate na mawakili ya Kawira ba Senate beje bawe odeji tinjaga nonto kurukirwe eringira mantu yari ya ukuruka therefore it is null and void akara no beje kubona niore iribu ikinyadira yire shereri then court yigitega mbali reporter Ntoshero TV kumaja kingine ngine kineke mshuni Nairobi mbita Boniface Mongera. Mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Karambu Kailemia na ugite gutewe katikati ka gavana Kawira na DG Mutumantu Ithinkia obati kwithirwa ri obisine Mwankanderia igambari kagitwa ni koti ni achokete aromba kweberwa kwa uthuku na unthubura bugukujirwa bonene mitandaone katikati ka agwati mbaru na aregani ba Kawira Mwangaza ni arombete kanisa na kurubanjuri ncheke kotwaria guchokaniria kaunti ya Meru. Anthony Kathenya na aranirite na mubunge ujo na tutumira ripoti eje. Adha Kathomba nyume ya maandamano kwithirwa makionekana kaunti ya Meru, maandamano makomeneria gavana wa kaunti no Kawira Mwangaza na kwinyiria omba kwithirwa kebo obisini mutongeri wa Ekuru kaunti ya Meru Karambu Kailemia ni umiliti na kulia Meru kwigokiri kagita kale gambale ya kwebo kwa gavana Mwangaza obisini likwirigirwa kwambile kotini. Karambu akiwa kwa makuu ni kwithirwa kwina mpatho nene na Jairumi ende na ulitia Meru kwigokiri na gutiga irumi na gutera mpumi jega mbalele kuma gikoti thai uragukari guti karibu wega na inkuigwa ndi na keba muno uria ndronere news negoro ati na ndi tukwambiria kuthithia maandamano muntu etekanarege gwita na inyake beito kwirana twirane na bwega ati marumi untu imbonete nya social media I'm seeing marumi na ntije tomi muntu no express idea na njire njega ati kurumana na ndia twemetho ende tukaya violent inyaba ube street ne otenid no twegamba rega tuwa aigambere ambere tuwe twona tutathithirio bwega reu tuchoke street ende ntegwitikia mantu ya kuthukia biashara cia antu nabo everybody has a right nyago picket na ku demonstrate ende reu urathukia biashara mtu that means ukuthukia na ndi nyawe right ciawe cia gwita biashara na environment njega. Mutongerejo wa Ekuru wa kaunti ya Meru akiuliga gavana Mwangaza na munini wa Mutumantu Ithinkia kwebari no tongera ba kaunti ino mpaka wagambi botongera ba kaunti ino bwithirwa bukinenkanirwa ni koti nene ora ndingiwa onteloya na nte judge rakwinega mbantu bonthe aba withdrawaga bagetera wamusi kwa una ndi ndingiwa au bakuga mutuma tonye nkauga ari netere na nya gavana Kawira no akare au etere riu wamusi bwathithwa
I mean antu ba gweta nara babwiri gwita kaile miamo na gwaruga botabunge ba kaunti ya Meru ni bajukiteta gari la kwebana nkusanyo inoja kweba kwa gavana Mwangaza obisini mpaka lila koti kanenkaniro ngambibwayo ona watu kategamba lile kerekera mpaka koti nene ya Supreme Court. Members of Parliament watu kire inyatio twetere mantu jete ambere oraja bwiri tutekerwo ituko interfere na kwenda kuga narua. Members of Parliament, National Assembly bate interfere na process ye itore tukire na towa tukire National Assembly itenguge ayo na inya Senate itenguge ayo na okagitaka mutongorojo ya Ekuru kaunti ya Meru niongereta kuga kuna obatarubo ikundi Njuri Ncheke amona kanitha kweumeria na kuromba ngwataniro na walaneria kenda gwitithia na mbere utongoria bwa kaunti ya Meru na ikyo nkuga itukarende turi a Meru. We are not short of advisors. Kwena gikundi gitwira gikaritwe na kenete omono gitawa Njuri Ncheke gikundi kirio giakuru kyo tomba ukaraniria rombo batwira batwakirira tomba kwaga kweri representation ya kanisa kau konthe ukarande twaraniria twira tucokia the glory re twira Meru menya ndi mantu Meru twikaraja ututo kumenya twakira twinde kanisa gakira Njuri Ncheke kira leaders twakira no twitwero ituko interfere kuma muji muneno Nairobi Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Pamwe ba MC baria bagwataga mbaru Kawira Mwangaza ni bachumiritie na kuga kinya kethira batakenirwe ni itua ria Senate ria kuingata gavana Kawira gitene ni bagwiritwe ni itua ria koti riria riete Kawira Mwangaza kanya gwita na mbere gutungatira Meru. Bariuga Kawira arithangi ni untu bwa siasa cha 2027 aria nkuruki bameneretie Senator Kathuri Murungi ni untu bwa yendekithia riawe kiri control of budget akienda mbecha cha Meru chumba kurungikwa konge na kugikundi kia New Dawn ni kirombete Kawira Mwangaza gutiga gwitithia na mbere ngugichia ungavana ni untu ni atigire kwa ngavana wa Meru baugite igamba rira riri koti ribati kuthikirwa Kawira ariome ya utongereria. Muthuri Muriuki na ripoti iji. Baba Nandi ni MC baraba kugwata mbaru Kawira Mwangaza bakiuga babatanganirwe nyuma Senate kurikithia tetho akingwa indi amana bubu baruga Nandi ni Kawira rio bisine ngavana na batu itukuga itugwitekanĩria na Senate ende tutekanĩria uria bathithirio wa musibo wawe bumwe itweregeirete kuigua Senate ikindibate yareria rwaria law impeachment lakini batu na aru ya interested parties inyoga atoria imbie tumekera imbese siere kwa tumerwe kire uringi bakura ndene Senate tutemenya non to ande ntekomenya twauga tuthithie maandamano kenda anto beja ba murito office. I've never seen any leader being removed in the office by force without sheria ire kathingatwa na sheria niyo ithingatie gwita kotini kenda tariki 17 cha September koti yeru yuga the way forward. Gavana ateno gwa iborona nyabu ingwa gavana ateno gwa kinyanda ikemo na as we speak kinyatha ai gavana ere ofisine na atie bero ofisine ere kinyanda ikemo akengetoera MPs beto babu ete ni athira ibo kwenda karoe ni na aria na county assembly tutiuga yes ura chiuga na aria national assembly na anto ambaye irotaka gintu tukatega tugi yes kana no bado twategera nte omwe oburi na bumeta buri ndauga nkauga no ntuite karija finance bill ere ringairwa yes nyuma Senator Amiro Kathuri Murungi gwithondekete baruga ke control of budget betha bakimwira uyu Senator Kathuri Murungi ari expect Meru irani atia kugatwika control of budget yakaigwe romba yawe katukuromba control of budget chiara ni maoni ya Kawira ya Kathuri Murungi wengwa maoni ya Meru itukwenda kueta na mbere kuona service sheria utiumba kumenderea yake ya gufeva umithura ria ugeta gitora ure ote kwenda so wacha niseme sheria ni msumeno inakata mbele na nyuma kwa hivyo kethro koti na itere kotoda na control of budget ateriva ina vacuum atora kenyeji na izi Senate ni make a decision na izi court order ni stay that decision so utiguanga no monga Kawira arie bro kwenda kana bro ala mo kuro ku nja kwa kana bro ya naira
So munyuma impeachment motion yora renovated yekuwa jwe da renovated ndo ya imando ya maingi yara choka iro yara oya to ambire motion yo mbere na yo da ku I think ibo ndo kona kinya kisi ngabana rari no rito kwa wa those orders no ndo njanji bongo barali bona kwena weti ke manto yaiku asiasa barabonekana mono bakerotera Kawira Mwangaza betha bagicimiria na kuwa mwankira na ndate buri kuthwari obicine na manto jajo ndia kuthithia ni guta thina watho Ibuije ure wale ngavana wa Meru Kawira Mwangaza netere araethia we atiumba kwebera obicine orire twije mwankana nde te ngavana wetu wa Meru ngavana ore wa Meru imotuma twethinkia katweterete ntuku ya kunyuithwa muma turone kuri antu agutumira tubae honyo tubere antu bara gutumira kinyariti bangu geba county ibe imenyere mono no ntu muntu agakamata mutharaba jwawe wengwa inyoga karua no ija onikeza kaingirwa ofisi eu ogona unira igote mwanya ogona ndore to Kawira ngeto mugore otetaito weneyo tiga gukara kutinda kwa area Meru coke mbero a Meru batu Kawira rirangazetero kwethirwa ingavana wa Meru kutari na thina nae kuthirwa ndingazetment ataetere court kuromba ndingazetment ya quashed aitere court kuromba ndingazetment yetekathithwa na ni are kuthithwa kou Kawira na ruera tokwaria atema kuine ya thirikari ai ngavana wa Meru manto yara kuthithia ofisine ya ngavana wa Meru ikinyume na sheria baraba guita biashara na Kawira tha icio jo ukagitwa bakaja kuririra oikira biashara gwe Kawira kaani toko baite na kuino na ukamuthingata ukamundai tento thai kaunti itinjare chiawe neberwe na muchiko wawe ejako wawe bakiwa bageta na mbere kuthithia maandamano mwangebere obicine buru batwe maandamano jeto jara twinajo ija kwera ura wale ngavana wa Meru atebwireta kwethira ari ofisine no ntu ofisi orende ena mwene na wetunge mutumo na mwanka tukwera Kawira akauma ofisi na tukethira every week tuketha tena maandamano Monday Wednesday na Friday uyo tutureni mawa ngubo mutindro maandamano ya thiri maandamano ya amani na tunaomba security bukaretandro ate atiketu batu turea tukina kwa ya mpala utewikia no utegwethia tairi turea peacefully na boboke yo to provoke tu ikerete tiangas na kuura antu betu period na kaja kwethira ageta ofisine tukethira tulio tukemumaraia atonya twamumaria atonya tukamumaria mwenka atie sheria ula kwagirite Muthuri Muriuki Woro TV mutiro Kangangi Ntuko ya Narua nirio Kenya ikujuria miaka 14 kuma katiba ya mwaka jo 2010 katiba iretigirite Kenya igukinya matagaria ja manene kiri gutethereria gukinyaniria kwa iyo tobia Antona Kinya gutema mwerekera jwa siasa kimwe kiria kizanitie na katiba iji ni thirikari cia matora na gichunku devolution thirikari iji kioneka kuthina bonene ni wagibwa mbecha na chiondo ngimwe iria ciathamirwe kuma thirikari nene gwita kiri county ikioneka kwangaratana Morgan Mwiti ni akunirite ugaruruku buria bwizanitie na katiba iji Miaka 14 mithiru Akenya ni bagwatire mbaru katiba enjeru iria ni tutongeretie kagitene gaka mambure ja kurikithia katiba iji jara jatongeretwo irais wa Kenya kagitene kau mututigi Emilio Mwai Kibaki Prime Minister kagitene kau Raila Odinga na atongeria mwanya kuma nthiguru mwanya cia Africa jathithikire ntuku ya Janarua ntariki 27 cia mweri Jwenana kienine kia Uhuru Park muciene jo Nairobi imambure jara jijikene ja promulgation of the 2010 constitution na mugambo jwa gichunku. I, Mwai Kibaki, President and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Republic of Kenya, declare that the Constitution set out in a schedule shall be the new Constitution of Kenya.
uthondeki bwa katiba ya 2010 butari na uhoro. Katiba iji njeru ni ajukirie Ntuku Kathumba kuandika. Kamiti njene kuandika katiba iji yatongeretwe ni ataramu bairi banene bwa watho tabo Profesa Yashpal Gai nora wari mugambithania munene Dr. Willy Mutunga. Kenda katiba iji kuruka referendum ni athithirwe tariki nya mweri June mwaka 2010 are akenya baba ingi bamiringire kura na katiba nkuru yatezanirwa. Nyuma ya katiba yu gutuika niyo njene gutongeria Kenya ni aretere mawega nkabonthi gurune. Bwa mbere antu bara baturaga batezaniri na batejeri nande ibombaga gukinyirwa iuritingo ge bwa thirikari. Bunge iweji bwa thirikari cia makaunti kana devolution. Nyuma ya thirikari cia makaunti kuthithwa akenya baba ingi ibetherete bagikenera njara ya thirikari nkurukia ituku bia ukabere. Rikana katiba iji ni ejene mwerekera ati kuthiro kwina kaunti 47 nacho thirikari iji cia kaunti chithero irungamirine gavana uritingo ge bwa gavana baba bukira ithairwo gwakue ima MCA nacho thirikari cia makaunti kuretwa chieberia mutaratara jo ukabere jura jo county council jotongeretwe ni makansela. Thirikari cia makaunti nacho niretete uritingo ge akue na mukari ukurukira thirikari iji cia makaunti imwe cha ministry iriretia kwina mukari o Kenya ni amona ugima ruje ukamati urimi utalii mantu jagi ntwire na mathithio jangi nkuruki. Katiba ije njeru nekeneri ni akenya baba ingi ni untu ne kuinyiria muno kioto kio mtu witinguge bwa thirikari maturene ungananie bwa miumbire na nkuruki ni ugite inya iria nene buru iri njarene cia Kenya. Morgan Muti, Weru TV, Meru. Itana mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita agati kuraja na nteto nkuruki. Waraniria ni untu bwa gitumi mono no ntuntu mwoka na ntumiri ni uma kuma kire antu amwe mwankangi utia na bwiborejere guteria waraniria botha mtu agakinyirwa ni ndwaria kana ntumiri ware ari ori gutunduka ni kuma taunine mwankanturene cietu. Nawe muchunkwara uga wina kaome kanini tiga bange bagwate mishuma yao nako na nontu athenji nabo ibaromba na tucio na bakaga umenya maitika thuke. Weru TV nayo tutitigi nyuma watanaira na Martin Gishongi Ondula Jumatano cionthe kwambira thaa 2 ciogoro ikire Weru Assembly ndene ya X-Space kire rwaria rwa mukwe mwena agwe ario kona kanya kagwitoga bibwaku kire mantu jagie Meru Tharaka Nithi Isiolo na Kenya yonthe. Jumatano cionthe thaa 2 ciogoro kire akaunti ya Weru TV mutandao nejo X. Weru TV rumuri rwa Ameru. In Zari, nothing is certain. Nothing will ever be the same again. Will you survive the jealousy? Unajiona tajiri eh? Zitaisha tu tuone utaringana pesa gani. The secrets. Ukiambia mtu yeyote boss. Nini uniambilo na? The deception. The family. Will Nina survive long? How is this possible? The ultimate face-off. Zari continues weeknights at 8:30 on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163, GoTV channel 3. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality.
Tokera na nteto nkuruki kambi ya borithi ntere cha ntukae Gembe Central iri antone athuku ntubutumite akari ntere ukuromba thirikari runguru wa mubunge Dan Kili gochwa uria akathithia gutigira borithi baria baritaga ngugi guntu guku bari na ntwa ega gutungatira karibu ega kambi iji iria nyomba chia kichantakane ugwati bonene kinya kirimo uturu jamabi sababa baukaria tabure Dennis Mugendi agutumenyithia. Irugendo rwetu rwo kuriunga nture ni antukai nture mwena joboga itijo gicuo kyo bunge kia Igembe Central imwe kwa imwe tukinyite kambini ya polisi antukai na kiria tugukujira ni nyomba ciantaka na ingi cia mbao no akikize kidore kendeke ameona obisi nayo ni mbitone cimbitwe hiyo ni ofisi hiyo ni ofisi antugutiagirite kiri askari kumama kana gwitira ngugi ciao na bobo kethwa buri ugwati bunene kiri ukaria bwa ntura iji kulomba mheshimiwa wetu ndani kiri taunde pita nde mukari wa ntukai tabula ndaretie ringia na lairerie na liro ria kiao nuntu bwa kambeu yau nuntu kambeu ala eterete kambeu ria akue kuomoka nebuga kari wa ntukai nebu kore ugu na lenge asikari bau ala bakumama kambeu ngongo nyite barekaga na twamulombete ringi twamwira neje na ndawa awirire kambeu kanararie kambeu atwakire kambire gupa nuntu bati turiganiritie na pakina bati ne twatwikire tanto tutiene ndani kire kuma tukumurura nkinya tukinyite ndaya tana kinya ntukai no na bura gukari mantu ya 2017 ora borikia na gwibwira twaera asigari baba ya na kinya ora kureira twayana kurainia yana wako na mutongeria ewa kura kwa tuika kambe te olelo torero te kambe a ni nara atweri na utegi nyanto bae na atwe anto ne abare te ko wende ba tu tukuromba bwana Kili ora twakuromba ira murungu ukuruka kinya thai ibwa kyao geto obwethie kambe kinya sigari be yo bakethia bae safe bakethia bae sasawa kenda bamenyo okaria wa 90 no nto be yito okaria wa 90 na boyele utemya ko yeginyore asigari kwiro okaria wa 90 obakaria wethine ne ginyawe bioro biri makutho matheri ni tuciurite kamera cietu mwankene jwa kambi iji kuria na kune sukuru ya Ntukai primary sukuru kirasi kiria giakitwe ni kimwaki kia nasari bingi kuthomea rungu rwa miti kana mbitone iria aciari barungikenie bari bo ikwagia ugite Ono ni angari ongwe kuyeje. Iyo ni staff mwe school Ntukai ni primary ni ari mo bamakare nya magu na ni office yo staff room ni abakara irao ba ya na totire ba ya ka tumo tumo klasi ne bakara irao bakimakara magu ya moya tenyaru. Ndi hapo kwa ndungamite ke ni klasi 2 thomera ayo bathomera mo ndike karuba wa kakapato thina bagwitumanira kiria atongire bathirikari ario MC Kabira mubunge Kiri gavana Kawira Mwangaza na kinya minister ukaria kithure kindiki batungate miunda yetu ni etumaturwa muno nontu ite namba na kwithaigwa nyumba nontu tuti namba ko twina miaka nkulukie 40-50 kuma tukuya area Ntukai ni ngudia ndani Kiri alirikane 2017 twaura kintu tanto 40 kana deguo nani wone kenda susulikirwe ne kapenentire akutwaleterwa security bareko ngenda terino security no ne kenda tutwakirwa thinu tongorio leku okambira antena namba thina iji cia Ntukai ciunite mbini ithina obisi ya mubunge Dan Kili ukurukira mukarigiti wa CDF bakugi bagutungatira nkiarira cukuru Ntukai nkumenya area cia Ntukai kuture kwina ici miunda yetu na tinture Ntukai aki nturu cietu cia buriti bubu onthe the lower zone kwina ici cia land na mheshimiwa recently na ofisi ne land kuhakikisha akuona demarcation kana mibango emiunda na rewe ikora boya kenya skuru yetu Ntukai yethe yina title kana mheshimiwa ruwa mea kuoka skuru ra boya atino bwa irasibia permanent irasibite okuru imuntu ko mheshimiwa guthia tenya title skuru ra kenda yetha yeyo kenda skuru ra yomba gokwa bure bati gokwa na nture yetu yomba okura na te skuru aki skuru were nele kenya kambe polisi
ita taitwira ye watanithu yonthe ya imwe uketha kwina wokibo skuru na inya kambi komba ugura no ntu tukwenda antu betu bantu kai batuita sinara bita sinara buru skuru na yera ino eta uraya twenda skuru yetu ithere o wara antu bantu kai bakona ne batu kwithireri mbwe mweshimwa ndani kilinde ndena myake ile ofisine na ntura cietu isi antu kai na inya eri nyingi ira ciethacie no rithi turethire cie nyuma sana skuru itioki uketha gutena skuru gutena kambi cia polisi itibwithi tubwa kumbika lakini Mheshimiwa ndani kile na kweli kumanila na ntura ira kenda akisha maendeleo ya kuoneka. Dennis Mugendi, Weru TV, nturene antukai wandi ni athirujene Gembe Central County ya Meru. Ntuko ya narua Rais Ruto ne atongeria kuma gitaru kia Afrika kire mambura za kuruguria kampeni ya Raila Odinga gochoa giti kia mukariri giti wa ngwataniro ya Afrika ni African Union. Raila ne ajukitie kanya kanarua gutariria kiroto kiawe na mantu jaria akagita kurikia ngwataniro ya nthiguru cia Afrika akeja guchinda giti giki. Raila Odinga. Rais William Ruto ne arikithitie kuruguria kampeni cha Raila Odinga gochoa giti kia mukariri giti ndene ya AU. Akiaria Ruto na ugite Raila ne akubatara burukire giti giki na nkuruki ne akumwendera wega. We have entrusted it to a most capable steward. On behalf of the people of Kenya, I wish the Honorable Raila Odinga success as he makes his case to be elected as the chairperson of Africa Union Commission. I am highly indebted to each and every one of you, heads of state, leaders of delegation, and friends, for taking part in this historic event. Munini Yoweri Gachagua auga Akenya bonde bare mustari ne jwa mbere kuigika Raila Odinga. The people of Kenya have been united to a man by the candidature of the Right Honorable Raila Odinga to be the chairperson of the African Union Commission. This is a quest that has brought pride to our nation. And I would like to tell the leaders here from Africa and the representatives that as a country, as we present the Honorable Raila Odinga to be our candidate, it is because Africa, our motherland, deserves the best. Rais wa Uganda Kaguta Museveni akiuga ne akugwata mbaru Raila Odinga. I know Raila from the nationalist and pan-Africanist. So, munsamehe maneno mengi. I am here to support the candidature of Raila Odinga. As the chairperson of the African Union. Asante sana. Antony Raila Odinga ne ataririte mantu jaria akerekania gwata gitike akiuga are tayari kukiruira. Ready to serve. My heart is ready and my hands are steady, and with your support I shall get the opportunity to be of service to Africa, the cradle of mankind. I am made in Eastern Africa for Africa. The African people should feel the AU in their lives. Excellencies, if elected chairman, I propose to utilize the transition period to critically analyze the existing proposals for reforms and building capacity of the AU Commission. The ultimate aim is to follow up on the implementation of the reports so far formulated. Certainly, the story of Africa is not all gloom and doom. Thanks to the work Your Excellencies are doing, Africa has been on an upward and positive trajectory in recent years.
Kinyanyuma ya nati gucheberia kuma kiri mugomo arimu ba sekondari ni bachietetie bageta na mbere na mugomo mwankandira thirikari ikabathikira kiaria mwandiki munene kirenkia mayu ya KUPPET rutere rwa Tharaka Nithi na rietwa Patrick Gitonga augite no mwanka TSC kiriro kiao kethira thirikari ni kwenda arimu bachoke kirasine. Martin Mugambi ari na nteto nkuruki. Tugo ya chire ya mugomo wari mondeni ya thiguru ya Kenya mugomo rawonekanite ukigaukania na nkinya gwikira ruku runene gatagati kari mondeni ya thiguru ya Kenya. Muthenya we mundikia makiarimo gya KUPPET kaunti ya Tharaka Nithi gikiugaga ibo na kenda bachoka kirachi no ankinya mendekithia mao mathikirwe na kuruthwa bura bendaga ithirikari. Nambuga we have membership right from primary, secondary and tertiary institution. That is why you saw in the news yesterday some schools itari na siana na sukuru ile nduwele primary no ntoke to ina membership ngiya primary not membership yao they only no membership from primary school because of the collateral agreement to the side last year with the Teacher Service Commission, but tuyo metu mali everywhere kwa kunkwele KUPPET na nati they are different. What they do is different from what we do. If we are one, we will be called KUPPET na. Kuringana na Patrick Gitonga no mwandiki munene wa kiama gikendeni ya kaunti no aliuga abo bari barabarani mwanka thirikari ire gukaratete kubegwa ebombe kubathikiria na mendekithia mao kuruthwa. Mugomo uyu twarimo ni mugomo wa thirikari na marabakoria mugomo uyu ukathira ri mugomo uyu ukathira ri thirikari ikenda na ni tuga mauntu mamonthe tunenkanirite mauntu mathanthatu CBA implementwe career progressive guideline tutukumenda. JSS must be employed, 130 teachers must be promoted, na mendeko kaba yetu wa mwanka isiokwe. Gitonga kiongera noroterete arimu banene ba cukuru cha primary na secondary barakuga ibambiritie kumakia na nkinya kuthieteria arimu barabagomete. Parent, ensure your children are at home. No nto ciana cienu itecebwire cukuru kotena arimo na mbwera ba principals mala makothireteni arimo ate matioke cukuru. There is no principal who has employed any teacher. We are employees. Tuiza tuandike tuone TSC na principal ula tukegwa nuko zireteni arimo wona twathiria mugomo uyu tukegwa tuli mbamba kwa mbamba we shall make it very difficult for that principle to be this county. Kiama giki kiugite bo batienderwo guaya kana gwikirwo guaya ithirikari kana arimu banene indi no amwanka bathi na mbere kwandamana na ikenda thirikari kaomba kubegwa. Twere thirikari ati mwalimu te pasta mwalimu te kare mwete kathomerete wira wa warimu. So when they tell us that it is a calling, we are saying this is a profession. We have to be paid like people who have gone to school and to bathomete and to baijebo bakorotha na to bakothomithia ciana cietu cukuru. Kwa thirikari arimo, we are not joking, we are serious and we mean business. Yes. What we are saying, please listen to us because we are not going back to those classes. Mwanka matimizwe. Kiripotera Wero TV kuma gichigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi. Nyuma ya Wero TV kumurika rugono rwa mwana umwe wa muthaka kuma Nterechia Gatangwi uria uraremi gutonya university kuthomera undagitari kumania na irandu ria cukuru ya secondary na ndi mubunge Susan Ngugi Mwindu nekite wira nebwa gutethia mwana uju kuria irandu riu ari nario amona bu muthaka uju netite na mbere kuromba antu bawendi wega kumutethia gukinyaniria ngarama ya kithomo kia university. Paul Kabithi na Chionkuruki. Irogono ra muthaka uyu kumabwaga ntugo gwa dini ya Nkondiro ratombire kumurika kiumia kithiru araha mwana uyu hindi ariragira endi wega kumutetheria ni kinga omba kuingia kiroto giake utuika ndagitari. Niyo ndathoma ya middle school nomba kwata grade ya airplane nomba wa apply KUPPET nomba utuika placed Moi University kurotha medicine surgery erego cost 612,000 per year na middle school na balance ya 110,000
lakini nkona ibwega antu bawendi bantetheretie kurutha kosi nuntu i very expensive ini kuramba antu bawendi bwega well wishes na tongore ombe guntethere mumbe kuthina mo university kena mboyuriria kiroto gyakwa irogono rwaya ukurumbite gukujiria tongoria baingi ari mujumbi Susan Kuwa Mwindu arahabu ambera mbite gukurira mwana wa barwa ciake cia secondary ni kingo aibanga kuthi university kwanjiria mathomo ma undagitari bothenji intervene ndathi merusku na ndaberesa bura kurira ntu bakwerewa mwana twarandia twagwatanira banenkera barwa ngacoka kuriaga mbesa pore mbesa cia uma kamberi bwega muno ntu bwawega bubunde na nkira babangi ntikembre akuga nkare mbesa ino ntu ndiri arandethira mwalimu na marando makemikosi athitange tukinya na marando maratarite ntu bwa balance sisiana lakini nkagire kumutethia mongato make sure mbesa yusi ari gukinya around 113,000 na tukare achionde kulingana buta tupurato watanire mwanka mwana weka rebwega kiri university muthako yo kirigirwa kuriaga chiringi 700,000 kwa mwanka ukiririkana kwa gutire nkuka na mbokwa wa mwaka urendekana 613,000 every year ivumbure kidali kugobu na kwenda mbesa cia upkeep cia nyomba cia mbi transport ya kuthia skuru ilio bia korea stima korea mbio watara mbesa inu mwaka omwe nkurukia 700,000 keriria gururia mutaratara wa imbia wa thirikari kuregira arito ba university bichi eti anto kulingana na backing ground cia family penera bagweta bandi 1 bandi 2 bandi 3 na bandi 4 na bandi 5 bandi 1 ni anto barabo mbetekere aciari batomba kuona at least 6,000 wa mweri bandi 2 ni abara batomba kuona katika 6,000 na 23,000 bandi 3 ni ababa wataga around 70,000 bandi 4 ni ababa kuwata 120 bandi 5 ni ababa kuwata 120 wetia lakini kwena complaints ana barorende bagairwe kimbansi luchionde okathio kethera mwana toya mucioyo goko patindageri barwa kinyanto banture no karibu bonde ni barwa kudhiswa kwa kwena nchugo kudhiswa kwa kwena ndengo kwande kwa lemo kurithagia kwa mto na othokomete muno mweri omwe tikora bogona kinyangirinya araugite mutaratara uyu numbite kugita ana baingi muno nteretie tharaka na nkurukio kagwa bure gumukire mathomo mao iketo ndoritie thirikari gutigiri bakureithiria mutaratara uyu ringi ni kingo ana bonthe bomba kugunika na wathi kuona kinya ana baraba complain ana bamombe kinya bantu acheri batona kinyangiri chiere pamwana pamwa chiari chikuma bendagia pamubandikito guntu na guntu akiro kathukethera mwana toju oyugwe bantu gina tona no ambiore mwisingo mother githukethera kinya orphan githukethera mwana wa kionje ekiretwa bandi 3 kana bandi 4 kana bandi 5 tafadhali nkoria Ministry of Education nigere ku revise bora bomba no system wera bakuibo capture information system ya kuthi wa KRA system ya kuthi kwa NEMIS system ya kuthi kwa social protection ucho bantu bamwe kora antu bamwe kinya disabled na batara on register tafadhali nkoria antu ba help na thirikari nithie karende goro serie system wenge irabomba gutumira ekathimu angeka capture mwana uyu araumite tabonda mde ndona nkirirwe ngikararia nemenye bore kaombo system tatu tumagira kwa ambassador kukurukira masabchibo ukurukira machibo iba serie system erekathia mwanka muyoye kamureketa kwenerwa nkiripotera uru TV kumanturania ganto wa dini ya Nkondi mbito wa Paul ogwa kabithe Mbeo mbithi banatho FC ni bachumiritie na kuromba atongeria kubatetheria gukuria biewa biao bia guchetha bariuga bachethaga mubira jwa maratasi ni untu guti mutongereria waumira kubatethia na mubira kana nguo cia guchetha na batina into bia gitumi bia muchetho ju Nicola Chabare gatumenyithie cio achethi ba mubira wa maguru ba Anatho FC bethiritwe bo bakirutaniria abonene guchetha anoende kuringana nabo na bura kuri bationa mubira omwega guchetha nonto batumite kinya mubira wa maratasi na nonto iba kwenda guchetha batitira kienini kuthinambe na kwirutaniria gukuria atalanta achiao bakiugania ibu enene kwithirwa bagichetha mubira wa maratasi gitatarire na kuri na atongoria baritini bara batiri kwithirwa bakirutaniria kubatetheria kinya kuona mubira kana akinyangu cha guchetha anachio cia Talent FC bado tena methira tena ngwa cia game ira tena bio tora muthira maginyo mathena tena nya muthira to ya maritasi yo tora kaitaka the last regime ya maore maoka twarea uniform na twarea muthira
twacethao ayuthi bacemana ciao ana bana ayuthi bau bangi twacemana cia hao twacetha boya antu bakambise watuka uti twamba nturene ana bakaya bakipo mbisi muthira uyure ku uyu Kastare tulimwira na twolelire boya muno aonka mama kitheka onka no twitene ria twire tinje ino ngamuria itera mori kwa na egembe no the tournament thai ina itere besi cia tumika au thai na cia itere ninge ni cia ya ti tura githote ci twaria tukimenya ya no ntuba kulalambika ne thine citugilukira no na twina mbunge wetu na MCA Kastare aturire nonka tururi ni konka mama iria rita ku nonka no ntu akurio thayo ti muntu ya kuthiria kiratu arita mbia ciake akiringa akathila akaga maratasi akaati akaringa atambuka mana segila ntukwan oro kura mugira yu toterete murayo na shimiwa baba ture batwa mugira lakini utebya tokinyilla lakini tukubinto bya yani nau yanne na kwa na gemesie na kemenyano lakini na utebya tokinyilla batu nyanja ciocetha tuteyo ira tutebyo tucetha magunyo matheri na nja skuru to dia sina remoto acetha ngwa skuru bibia Kastari no aya anto yani ba umusimu no ndo na eto tebya tokinyilla lakini ibigoro bya yani lakini utebi bireya tebi torona kuma mithira kuma ngua kila kitu bendro tebi bireya waivendre narege norongo bwake bariuga bo bairutanagiria gucetha ugu nikenda gukuria talanta aciao na nkuruki kinya kwibebaniria na mantu o maingi maramomba kwithira makiangaratania uturo obwao tandagoche kulevya na kinya ulevi untu bura bakuga indi atongori babatiri kwithira bakiona untu bobo na bakagwatira untu bobo nkuruki nikenda bakuria talanta ciao na batetheria ambombethi kuthina mbe na gwikuria ayuthi thaibo nkumeteke drugs ana banywere bangi pamobo nkumansobine untu bakwithirwa atiri ana yani ngugira cia kipa youth busy kithe imethira yontwi itwasemana se twacetha sande yontoru are twethara twina ngemwa ikorwana ikiwocawa lakini thai ayuthi baba inge ukona turantu bakaiya muno pamwe betire nsobine bangi beto tumira ndawa cia kulevya nauna muthira onto ya yuna yutu kwenda yutu bana cia manto amaingi muno kuma ya ulevi wamba na manto onto ya miandrati yonza kithina aru antukwe sandra winge betha bestarene laini tugetha twina muthira yutu kwenda tuenda tuthuranirite au kuma na Thwegembe North Peter Class Chabari Glory Mwendwa uria ni muyuthi ugwitemera kajira ka siasa na ugite kuri na bata ya mugongo kumenyera antu bakuru ugite baba ingi bakujaga ni kwaga umenyeri ndiria bambiria kugwatwa ni mirimo yokuru ni arombete thirikari kutigira ni kuguna antu bakuru bare baciandikithite kwa mukira kigina kia utethio kuma kiri thirikari mukirimithika na riboti eje Kuringana na Glory Mwendwa urairitanirite kumenyera antu bakuru na kuritana antu mantu yeye murimo yo kansa kwine tumia kumenyera tuyuyu akiwa tutwingi twao twekwira nyumba nontu bakwaga mtu twangaikira muno turatwayetwe na tungi tukiringika buru impara kwetu turuda tutukumia muno tutikomba gwita gutituriria na government ne kodire ko baretira mbetse inkurombo gete ne gutumiro gete ne ko support nya the government but kwitha we pushi mbeta tatu tutikete kwitha kuryo kenda batika gete ne kumia pamaba wana bao iba pasire bangia na bao bore ribo bakomekete beta bimbi nare Nairobi bangi beta taunine ne bageti kuri ribo ndokeza bajoto iba guteseka batikona gya kuria bamunya nkuchongwa kuna bomba cha kuruga batikuona na dinkuromba mtu onde ore anturene ore ukitene guchumiria ugetene gutethera mtu onde ore akuinawe otikiti kutimana kajoto ntire gitane gukatethenya kwa thiku kamata gintu kiraka kamatete ikira komba kwitha kagena life span nene runa rombete antu kwiyamwe na kumenyera ntuki nkuru akiwa we na iritaniritie burakomba enduka inyakawe iyantateliene ntekothithia nonto ninkwenda kuya women representative of Meru County. It's just a passion that I have, but bando de na kiroto gya kuya women representative of Meru County nonto bijenda getiri kuya mujumbe wa ekuru buka wi power buka getane gompange tane kuona more resources ya komba ne gutetheria bajoto betu gutegetheria antu baraba go struggle na cancer na nyako support youth na ana betu banini ethirite iri kiroto gya kwa gutetheria bajoto betu gutetheria antu baraba tigo chumba ikwithira
ndereri nje ite guchumba mono kwethenya ndu sitemu chari through cancer ndagetini kono rantu bateseka bagetane gutigwa nja yawe ite guchumba ndamba ne guchumiria ngetane gwita ndene maturaja tungetane guteteria bajoto betungitane kubabya korea gete gutetinya ntu barabonde bagustra kuna murimo wa cancer na ntimbize de pinira bakurukaira imbize ku uraba getani kwithira bestra gumono ndene maisha jao nwithira mtu antu barabe na mtu na murimo wa cancer patient of cancer bagetane gutumira resources ciao chonde chikagetane kuthira na bate umbaga batondaga support sonda ganga chumira getane gwita zantu beranka getane kuba support alafu bajojo beto na ndereri nturere akwina machaka slums na wino mpumete imbono raba bajojo bagetakane guteseka muno uketha bajojo bamunya kwa kumama batina kiraro gikiego kethinya ugeta twetete bari ungira bajojo beto twethirinya matrix ciao bamwe berarira mpa matrix etepuwi uketha bajojo bamwe bakuna magutinya kuna nkubota kamwanki uketha bajojo betu bagostrago muno bama batumba ikuona inde batina mtoko okubatetheria kingu gichondo gwanga chumiria getene gutetheria bajojo bonde dene Meru County getene ko ba support na gento gikaikirande nakyo na nyakurikana ya antu nibubuka kurikanaga atiari bao bamwe babara bagunekete na mauritani na kinyote thyo babia kurea kuma ke Glory Nterete Limoro wondine ya Thwana Tigania West ibona netie wirubo wao batito werete sana ni Glory mwana wetu kana kakaethe kana kanende karaka kwenda maendeleo kenda kaombotethia bayoyo kenda kaombotethia njuke embethe kenda kaombotethia bara kurobonthe ibaya sana tugwerwa muno no ntobo abia kora bitu etete abio mwathani twina saiti yenge kuru na tuyuyu manatha twina saiti antu manatha tu no tombite kwa abia kura through support rangi loro ombite kureta a partnership ya Meru Youth Voice kiromba thirikari yetu ilwelelie muno nterecia limoro irwandra gutina kwina thine rui ukalwelibo kuona area eno kame mnone bionto alweli tuona at least thaitu atu batembele no ntu thaitu eno kame batikuomba kuona bya kuria to atu ya at least ogewerunya batu wiraniru abo at least tumenya kayoyo kakuona bimba omba kuria no ntu tu slogan yetu be the reason why someone can smile. Kiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Au nio twakinyira muthejo wa nteto cietu ceru thithatu tucemanie ruju rukiri ndene ya mubango jwa kugukia Mbeta Maureen Kinya mwonanitwo mathithio ni Maureen Kirimi.